tu hanga hot topic yung hin meri zani tu nga bolo rang homen iso ko na yung sildo thei tam ta men avana sei ve jong dim se nong men mi tam ta ran de chom chom chu chunga ki ho ka jong de chom chom ka nei ven iso na hang pia mi pi zui the ding ti chu kan yel khomo wa phan te ka tiu kan jiu hin objection na pyo na kho ka sa po ve masa pen point na hi simple ta bole high five ta bol dang ati hinna ichai ki hon answer chele simple ka ti ne iwa simple ham tila ji chu mi yo sin chi simple ta a bol the mi yo sin a bol the tel ding a hi na dinga na tu khanga dan thinga ki chen ki la zan thinga ki chen atami ichoi ipiji ham tila root ko su meri sa bola le hom pe na 4 to 5 lakhs lu ne na simple la ki bola le chun 4 to 5 lakhs ka di ja chu simple ta ki bola le chun chanam khana na mene sangin kununga ding in sumi tia ding mene sahin chini mere snia ding sum la li la nga la kununga loan la interest he se na thi sa nga chilau tum la li chu ki ko ya in chen ni sit na yo le in chen khang to zo he second na chu goods and snacks ti chai yo ang ka gel khom ki vin food and snacks so in ki hon ka ki par sa na so le cha le ni the ai e ho dan dung su ya chu mo la ni le hen alang pia sa ki thai bol vin na sa tha e bol vin che alang pia lo thei lo ye chun ki go la ni wang kho ka sa po ve yang le meris ni a he te ka ti po ve ai thei le bon cha le ni thia simple ta bol chuna nei le go wa bol chu thu pi po pathi na ya na pathi ni go pathi mi na ki go chu thu pi he aba na hi decoration le arrangement age tian hi cha hi kim khaden kyon ka gelo chu line ka ka la he na kim an simple ka ti kim khanen a khat tam ta lu na bol ka chei thu ni ba kyon aham pya kong chi tu ni le medium ka ti na a simple wa yong le anei lo te da simple wa yong le simple cho phat na yong anei ho ding a simple ta bol cha chan na khat ne na simple wa long lo khang wa long lo medium ma bol na to khanga meris bona photo boot se ang tam ta sulut na meris gang da dam ta sulut decoration je se la khat chai na la ni chai ki ki chai honeymoon chi le ding te cho sang a chuna cho sang a chu decoration ni medium ta simple ai thine tin jina simple be se yong na balloon som na nga be stage ma banner to li mo ki chi na chi choi da ka dei yung we dress code ai chi hon tu ai bolo he gang ho ba coat su di bolo he kyon kan chi pyu choi ka dei po we a je chi western style ki copy hin hi choi copy dinga dei yung lo ta western style to rock style ki bolo to be chani na choi ka dei po we ai the chen chin na cultural nam pun choi sounding tu la yang dress meres bola culture dress a given bolong tam ta me na amo kunang fine culture dress simple ta ni mai nu mangwa mam akanga ki bo pun ve ki ve wa pasal hon phei jong long ki chen the la na ta ka formal na hot bang ka chen ai ki chen na nang ki bon nang cho hoi se le cho ta bang cha kya bol na chu ka ti ve ai the le bon nam pun kut pau na kya chu best akumi ka hingel ki duwin hele meres na dinga pa pen dinge kum som ni langa pat som thum langa chan kan ti ne i bola chi pha sumi kan diwam dile tu khanga masang la chu pula pa te khanga chu kum som tum som le ji ne yang kho ki salo he aji chu le kha sim dim lo class 10 12 pass ne ti ne banana to di lum lo na amon professional chu thang pia lo kala an ne ki hola local the pa phol chun ya re ye na e wanga tu khanga chu sui the te lo he lang pia class 6 class kum gum apa na class na jadi ang ki panu lang pia 25 ladan lehin
23 24 la don BA MA ke sai na 25 to 30 chana ko na at least career na le khunu ai sa te wa la ding alo le ji cha makeup cho na ding ho be a chana ti sung kai na to ki wala na to no ta khan ne ji cha ni chun pha ai na mà tại gì này à nè thì cha đi này lo mi khốt đó tập bóng liu anh khôi mà na khôi lụt chưa tu không ăn được nhiều cái món dụng nôm talo na pasal là na cái tông nôm loài tai thì chỉ cần sử dụng nôm mình tin giờ trong là hana hắn biết sao cũng xong đi xong à gì này hỏi anh chưa cha tiền vậy là tu tiền tới lâu ta cha tiền xịn nó đừng à kia rồi xịn nó đừng à phá nó một cái lẹt tu ngay thì chuẩn balance ngay nè chỉ suy nhìn thế trong này ở trên này bên này hơi lại viết họ hình như là tiêu hầm tiền cái số này cho anh này distance doesn't matter cái gì trong này pimi pizza ham trong này fellowship mi lo ham nè cho anh nằm độ nó mới nè rồi buổi là mình fellowship xong cái chuyện ông ôm hell lên giờ này đừng nói mua viên rằng cái tên này phải lẽ gì nhỉ cái giống lẽ lung sẽ nó trung sang ấy gì cái xây thì quay cái vàng kiểu vàng lung sẽ ta tay là chỉ pimi pizza này nó cái chuyện bia nó ship mồi quay nè nó cái chuyện bia mồi quay thì cần xây đó mình cái bao cái bao cho tạm đi Pamasan Jeremy bảo sẽ là đi group này cái hình dấu bồi cái sang cái chuyện thu rồi cái này cái quần nào vậy uy trái ngàn xí điêu hay bà sao rồi ngàn xí điêu hay cái hôm đinh kia này về khát to cái bao miên lâm cài hòn chỉ ta bằng thế này gọi là chỉ ta bằng experience cái này cái bạn hệ sinh in hiến cho bằng giá cái hiva in cái chuyện thuần xây dựng cái hiến cái xây dựng ai cái lòm lâu tạ he ai hiến là thu phí khát lệ hiến qua đi ngà mi hi ma đi ngà apoi mò pen cho tiếng là responsibility cái bạn là pen khát ai hiến gì xây lâu thấy cái hiệp bôi có mà gì này lâu đi. First, number one, simple or high five. Of course, high five. A Z2 example, it is once in a lifetime events for you. Hello? When you will thum marriage no borgu no ham le. Marriage no born you wa till death do us apart. Or I will not have other rather than you. Nó tiêu lo. Ai lại khai cái sai nó bỏ cái đó thu pi he cái chuyện cái hi thu pi he mi he ma đi ngà hi giờ chú high five ngay he chú tiếng lệ number two nè thầy cha thầy lăng food or snacks ai thầy lên nhà bỏ đi thì nào cái gì toa miêu gì he anh nhà bỏ ngay này he nè thầy refreshment na cả ông cái hôm mà bảo lại cái khăn tiếng lẹ bara khana ngay cho ai họ Christian hi nè to thinh lang mi cái tele travel xin na some ngay he sa tha đi đi à chứ chú gam pa ma ko na in ku te zo umai thei lo le loi le pai nga gam ha ta hung ding ai adi sana na mai ho di make up the hair straightening rolling a pha tam ta sumo de mi sa ne lo wa hung liu liu aba no fit enough to an ngo liu to ko da hung lo umai te cho thì ngã xuống nhẹ chả ngay hề cái hà giật đoàn biết xe ra trong program đặt là không mấy thể kỹ là làm này rồi ai ra số cái xây thì đi lệ mi program hi đi sẽ na pung som ai hi lo lệ pung cố về rồi cái bản gì na ai hi mà coi mà thiếu nè sang ngày lâu hề ai ra số mi ai hỏi hiện na bitik say them til manai te ta bang hi itam vin na til marriage hung masa marriage invitation ka ki hom zong le ani hu te te til chon thei le lem ke ba tong ai ho ai pham ke chen ni khwa til choi ding pa hin na e cho vela hu e khat pha tam ta su mang wa e to direct nga char sin jor ai hello le amun hin zo loi amin ai hi ja chu e bitik say them hi ji ke ka a chu ani ta
ball it is so kahin dai hanu ve so thing like decoration and arrangements of course it is needed compulsory he decoration and arrangement hi ngai he arrangement bolo le tau na ko na ho to pi de wa ko il mau nu le mau pa to na di ko na sip do arrangement ngai tei tei zo thil zo sia hi na kin khat ke ban de le arrangement ngai he so the decoration la ngai he lo kin ne cha ke ki mana van decoration zat zat ki bola ki che ni khwa once in a lifetime ma chu pa thana tha de asi chu tu khangai hi ba ting le click phone na social media post ngai my auntie's wedding my sister said ho ta bang so photo boot jong sim ngai na ki kam na dinga ti dan so ikhat bham nong zine zo langa nong zine zo langa jong ting le hi so chuna bal a ka den ka zine na hi chia sungai ka ba ki te helol ka unu ka upa ka ni ka gang dio ta bang so ngai hi zo memorial ta as it decoration he mi jong asul fresh he na ong no ting le bham mi bham hi chia amuna hong ting le để cho ngay cho ông là sắt tội big tông đèn program của bà program mà cái dạng nói không biết tiếng đèn cho ôm sa nó lâu thì ngã cho decoration ngay hiện nè sau hết xong lại decoration xuân là lẹ decoration phải càng số phát giải thế sao đi xem nào kan tu lai pasal hok se ngai namai hodi di na decoration na lo la sei sei de ba ta wedding so aka den hi te wedding sa ki ti sat to be na bi jang nal mo ta na he ka ai so kan hi chi a min me pa to halloween na decoration so angai it is needed to he number 4 dress itilam panga ki cheya ki vandin ham it is in the hands of girls. As it's numai nu sa dada pul ne ki ban hon da thei lo he. Numai nu ya kun kar un he. Kasal hi la. Numai nu ti ki bele ki sia na ta te te pi ti. Sai di lo re. Ki sai ti le. Group to hon group 2 hon kham tang pi pe ha mo le te kham tang zo ho we na na ki be jing o occasion le kha hoving ki no ki man ting jong le pur man tam ta na ki be le ki be chim lo u hinge ai ho na ma hi nai nam event jong tam ta hung ding ho we na jong pur be na ki be jing but a white gown you can't wear anywhere it is only in your weddings girls sẽ lo vang hiện mày họ group tôi cái tổng là gong là xây vậy tàu anh đi sana pun về thế lo pun về bị há to anh chỉ cái này anh đi sana tôi là ngà anh nào azem họ hôm nào bet tụ thế lo cũng là rồi mày cái chỗ này cái bè bán nó cái sum sum sa bên gong cả là chân nát vàng thật đấy Western na hi tu cho Ibrahim ikat lâu thế hiện Western na thì toàn cái bè nó cho Western này he này hẹn lâu không? Mình tâm hệ vàng á, mình tâm hệ vàng á cho thì khát zoom cho lên na simple gang thì dòng lệ gang thì riêng plain thật dòng lệ gang thì riêng tuy mình hay là mình hiện lệ tuy cùng izat na zinei le phading ham cái họ có khâu na ba chân scientist lo yang có viên na psychologist hong có viên na zat có mấy con kỹ sư đồ viên cái họ mi chim xì cái họ lại na chơi hele no maya hi 26 years psychologist on the side na chơi hele 25 years sa hi no may brain na hi kita long thuma hi bibang khan yung pau do ba kita la adi chalwang chu amin chuwang ka het pa na hi chu he hi songa chu ikhat piti ki sai da ham responsibilities to thing le choice making to hovela hoi khat pi thing thei ba hi ti chu psychologist on the sai hin na chu thing le pasala hi
kum som thung ma hi apha e ka te be azi cho no me re pasak ke kang 26 27 28 29 30 kum ni hela phaza long ne hi pasal ho zar ki na la la he na physical ba lam ki le pi ba ki sei de pasala 30 anga ye ka tin na jo si ham 25 26 or some get jobs in 21 but majority gets in 26 or 25 sunga chu 25 26 na lina chu zot no mo chu e pham piti sai da ham mo jini chu hi thei lo he first nain ko hona bat masat ngai na hin va na hin jing na hin pui lung jing hi chen ge na suna in sung chu na ke vat masat de he no mai sa nga so ka ti na hin va de na hin in chen nang mai in chen ki te le na jini lo ba nga chu nang mai in sung he na pasal responsibilities in sung na kibat call masat na chu ting le weddings high five a hita ding ze asu savings weddings adingan ki bol ngai Kita kanin approximately 40 or 50 a month salary. Then a hilo 15 hoso saving alo losing no cho. Aji cho high five ni no cho. Once in a lifetime he says adi sana adom that anu may non hiyo. Hiyo hiti ka tayo cho tayo may pasal chon as sumlo dito ko to ate may non. Hiyo ay hilo tayo po tayo ole. Pasalin kitchen masanga tu yes zin anai taka no may no nai taka yes zin no may ho simple day koi ma ambe sa effect daw chu awai chat lo lo ma le hinge ki tinan tin na ai ba nga chu ka ti dan chu hichimu na ding nga chu hard work le sum hol ma sa chu ngai hi chu ti le no may chu to ni 6 piti nga kan second psychologist tu bo se hello anau vu zong apa chom ta he ngai vi ne ziba chu tok tol khat a hi lo le mi chi khai hi tan hi le nang chu no mai chu talop ne ham sa ja ne hi khat le medical check na bo sa thung hi chi ki support le nan ki zan ma sat ngai hello dong jine nung sanga koi in ko te ki sugan the ra mai zan na dinga no mai ho nai ki zan ma sat ngai yu sanga chu ti le talop hoi pi pham ho ne lo wa jong le no ho wang phat cho tiếng rồi lại ít bóng gì này à dòng lệ nó mày họ đừng ngờ số thiết sản nên là gió lo hết nào này đừng ai nào này còn tiếng lệ nào này tiếng lệ thiết sản tâm tại xem mang cho băng cho kẻ khoa nông gì này ở hôm nay thiết sản là xem mang hôm nay công kén con ăn như này ít điแต่น้องอะไรหอยเสร็จจนจนจ้านั่นในผ่าแหลมซุงกูฮิโดเกมกงานน้องเลยดิจ้าเจ้าจูน้าวเนี่ยดิ้งเอาปีทิ้งไงน้าวเนี่ยดิ้งยินก็กิส่งได้ไอ้เหี้ยเราแหละ reproduction này là lẽ chỉ khai tiếng các cái song này thì tao bằng khăn này à lẽ bảo cho chỉ lung thím chú tôi ni 6 là tôi ni 5 giờ qua con nào cho nó mày lung thím gió bụt này hèn tôi hin is ipitam how should we organize marriage họ Christian hiểu về na yel pautin avai game mà sang cái họ high five cái tita diêu chuẩn high five mình là đi ngáo chú cái họ chơi thì lại biết cái gì bấm tay là hard work ngay na job hình này ngay saving cho nên là once in a lifetime event thì ra chú high five bowling sum lang sulut hẳn ở họ boy à gì chú ni thông cái mang kết lâu đấy hè ni khát bảo xe kết đấy hè nhưng khát chú nó nói là bảo họ to hình như nó mình con đấy ai hiểu bằng chú à giống à chú là tu là bé bé mà nông cái số to là hiện tin naก็จะเลี้ยจ้าของใครอีกตัวนึงเลยก็ได้บอกจัง How should we organize marriage สุงไงให้กี่หัวกันแต่ไหนเห็นเลยลอยเลยไปจงกิตามไหนทิ้งก็ติดเว้ยลอยเลยไปจงกิตามไหนทิ้งในเหตุจุละไอ้หัวเหี้ยกำต้องบอกไง invite กี่บอกเราบอกเสียหงเหล่าจอ invite กี่บอกเราเพียงงงสาวเลยจีจ้าตลอดไอ้จะจูโฮจูซาลิดฮิลดิ้งgạo ngào mong thì cái tiền miếng cả tài hàng là bang lạ rồi lẽ mi tàu về lấy cái trái ai cho thì Grayson họ cho hỏi tao ông đỉnh na ai hay bang cho bây giờ sẽ đam nghe có họ mà Christian hi à thìเราก็ตัวจัดนะpasal họ bây giờ thu tay lo gì này đi no way pasal panจะละงากินnày tin này cái họ tiếng là cho bây giờ sẽ đàn thi nga nghe
ki sai ta ke high five lo tu ki ta zam di kan sai hun na mo chak mang mai thi kalung dong how should we organize marriage nge at ansel di pen ta cho hi le holy marriage ki chai lo holy marriage yes that's all but the thing is how should you nang na thing di hinam na loi nu thing ding hinam ki yelvin nan na ji pa di nga na ji ding pa di nga na ji no adi nga a thing ni hinam na nandung nga na god hang lai ako na chu na ji ding pen ta ding nga chu a thing nga hung ki bang cha jing na hinam ai hi le ba na ji adi nga second hand na hi kha tang hi thei lo de he holy marriage su ana thing nga he na thing nga he holy marriage ki tia second hand nung zo a holy marriage ti zui thei lo he ki su thing ding di dan so a he thi lo nam la ve virgin di na he patin tu sa na sai jing ven na lup na su bu lo ding di na cho he thim jing bu khá chú ngay he thế chứ đây là chú bắp cái bút thế he giàu say lâu đi ngã chú bắp cái bút thế ấy ta chú nào mà cái số thiên đinh à bà lẽ na zinu pa ni ta chú thiên ngay chú tiếng lệ chú cái chuyện nào hôm tiếng lệ holy marriage cái tiếng he chú tiếng lệ pastor pan bang bộ này hình thùng biểu vinh tin thì lại group akan say bang bộ này hình thùng biểu vinh tin sao chú này hình tin bị bác say bé thế cho tiếng lệ Western folk can say and now you make it the bright it's only and road you go on there cho tiếng lệ thì Holy Mary sa ding nga chun ka sai bang chun ki so thianga chi ting la dang sai di lo ki so thianga oma song ting le sunga hi mi pi a nga le phem he zo sa nga na pathin a nga pathin ma ya ki cheng ka hi tai chi ting zong le mi dang ba ding nga zong chu cái ni hi ti ka hi tai a ki cheng ka hi tai ko mai khan zo lo hi ta mi ma ya hi ta phona ma pathin ba mo chang a chi ting zong le pathin thua in sung ke vai po zinga cha le naw pathin thoi khau kha jing ding ti in sung holy marriage ti chu ki ti na jong nei ding ti chu ke hoi lum ge hin na vows ki pi khadum so holy marriage sa hi hello pasal pan thu kha sayan mai no adinga ni mai no pasal pa te thu sai cho sunga hu vows pa chu pathin thu le adang dang ho ta te sunga ding a chu hi chi khau kha ding pathin thu la mai hi ta hi in sung in chen se ding tu businessman ho bang chu competent la no me thing ai he ba ni sunga chu pathin to hi ta hi holy marriage body ti chu ke ho ai hi high five ai hi ba nga chu ti kha chom he ta ke pa e ding do the kam zen pathin thang bai sei ding ngam chu kan hai mi gam ta in zen mi chu a sot jing ta in hi thei ni nga hi le ki pa ting le seminar class ai la pi thei du ham ti sang ke ro chung kan na gel ta we hi dong le phat ke no ta zen hin pan pai nga mi how should we organize marriage ake dil he ji sei tam diong om poi marriage building ki hi ta je iti organize di ham ti so hen dan theng a hi lo le iti ki organize thei ding ham ti so hen dan theng hi lo le ki zamang chal de ta ki organize thei lo le hi je chan dan theng hu ta in number 1 ajun simple or high five cha hen ke hong group kahun ke ho na bang chen abona ka bon wa ka dei sa ta o hin adang ho group ho bang chom chun se na hin jong le ke simple ti ka dei khan aji cho thupi ta bol jong chu hi thena hi jong le current status chu ngai te hi jin thupi ta ga guna hi chi decoration and arrangements to hin ko tha jing thupi ta ga guna pa leng lunga jermin high five ta ga ti hin nge mi hem chu hin sunga dinga to khat le se ki jine di hi jing jong le thupi ta ga sima chu min mi vet dinga chu ki cheng lo hi in na ki ngai lu na in sung sim kom hi ti na cha ki thu to na za la cha ga ki cheng dinga ki nu to hi ji chen high five ta ga bola ta le
mi ka sei phat chan sang acha dan thenga pastor pa ham ai lo le mi hi minister pan aga ega go ning chu pha ka sa jing win chu ka ga bela nom pen ki chu hi le chi thopi ta ga khat nai le ahong ho in price ega pin thai le lo le Guinness Book of World Record chong ga min chung ding hi lo ji chen na ik chen thei phat phat le phaji ni ti cho ke ho group min kan in sa food or snakes ki ti hen atam zo e ho zo atam zo ti tang kari muting na hin kisim masalo hen anol pe na ko light refreshment ki ti ha mai lo le ngai lu an kong ham ki be masate te hen ngai lu an kong hin ti le chun ki chi gu hi jong ai tha hong no me hen na mi ga lung la ti de hang chi de hen mi ga lung la na bol di ong ka ti po in na ta khat ve se ki nei he decoration thopi ta ki bol sang chun I khan don lai ga ke se nga za cha ron the me hi jing jong igol ingai ta ti de he e dinga poimo ta ki thopi ha sa gen thinai ki thopi tampi hong thading he ji jon he chi decoration man tam ta da chai sanga jon ngai lu an ko gol wa na ki ti he ji ti gol ga ki wa ding he ji jon bu hin ke bole ti hi ka phal sawin stale dress ahin nampon iti ang le western iti ang le azine ding ten i thu inna ke ho to hana le no me no to western iti te ang le azine di tho da long le zine tho de hita in nampon na de hona le nampon na ke bo hin ke hon ka de sa jo chapang sa ka he wang jo nampon na hi pha ga sawin ai jo sum la ti la sum chu hi jing ding hi en hi long le nampo na ga bol le pha ka sa pha se in ki ve de hon in nampo no hi ja de ve jing de hi sa lo mo ki kya in de hi je cha ti chu ki hon ti chu kan ka hin ki ho tha na hin chen marriageable age ki ti hi e ho in hi ki phat sa tu ju ti de hi ho ki se se na jini no pha jini yom tam ta mi le ke ho thang pi a ka se ju no me hi 25 to 28 king kahin ge lovin style pa sa hi 30 plus equal base lo u base azine yo he pa de he te ke ho se chapang cha ba the wa tu majine hi ka tu thim hele ke lo ke go now to ma thei le ke lo men tale aban achai na pena dingin distance kiti he aza no cho akau do cho umai the he jing jong le ke ho distance ga te anai agam tha te cho ka hin lung si cho nai le gam tha po ina gam tha tai mo ne lung si hi jing ni ti ke ho ka ki ho tha na pen cho ilung si hi lo la ilung lai khoi kha na mun mo na cha na ke le jing di ti pha ka sa we ke pa me ke pha chi a viewpoint to comparative idea to la ding ka te ji a chu gam tin iga ke do hi in atam zo ai se vet ala chen hi fi chu hinge music prefer ke bol na chu a hi in isi sanga chu marriage si ipiham what is the motive of marriage tuin ka chu speaker pu in what is the first institution God made ti ka say chu ipitai marriage is ona first institution in the university te pathin in aphu do masapen chu marriage hi in ai in just in thampat idea ka pi na chu marriage ki ti chu high fi a hi mana chu marriage hi po in simple ka de ka tina ka se yong hi de po in enge ei ma capacity dung ju ya bol jong chop phana a hi in thil ka ga khel di ba chu tu la ya hi convolution flower girls na ti ho ta ba extra chu choi extra joy necessary mai the official len ta nei a simple ta na bola le nang dinga za cha na ti yong an sei do be point ta tho e chang chu na a hi in adam lewi ki chena chu itabang bang arrangement abolwa EPP ano first institution pathirin na gun masat pena itabang bang anom bam
thì họ chú gạ kia leo thì nó chẳng hít cha ông chú xây được hít là anh sẽ tâm tạo nên mù thì vậy tay chả chú na ai lẽ anh ấy chân achun simple once in a lifetime hi jing jong la simple hi mana chu marriage chu authoritative ai lo la thì abat na ding ai lo la sin la ding ma chaw te ka nan kanan venga pastor pai kan pat ka la no me jing ka kapun ran sei na chun tamta amani ki heldan ho tham kha se in ameri chu lam chu ka phata pu in agolwa lam chu ka phata pu hi jong la ki dok kit alai la simple lo chu an hi ding da ne la pastor ho puang cha le ne thia abol mai mai ya awanga le kat pa akichen hon jong ibena le thang si si dom cho amani nu pa han jang na ta ti na sum tam tai senga kum khadong lu la ki khem nang tam tam ki thawe khat be ki chen mana cho a once in a lifetime ti ding ja cho ki thi thak so ke ding kyo khu a jang no ya chun pu te khat amin papom ka ding sei sei lang la ka pu na het mai the hen la ka pangam lun da het mai the hen thum be ta ji nei cho ama chu ana hangong a ko he bong chin na he aniaw la ya hi la ya bo tan pi ya chu anu mi ho ko an pui lut pe ule khap ta khat jam lo la ya anangon ja chu koi chi thon in khulung ke ki sin nam ta nung jam ji ji thum be ta chi a chu ji nei lo a thum be chan na chun bong anei jo siu a that chai ke ta be na a tran ja ti hi fi a tu chu hi fi tu mai ai bang ki hei la chai ke chu a ki hei la chai ke bang a chu chu thau di di lo ite bang ngom thei hi ya chu hi mo si chu gial to chu ngai to ai ka si nung na pen ta hi fellowship sunga hi ni za ham chi thu hong ke po do na pen ta hi kyo lam kai ho ka ga ke ho na ba chu kyo ga ke jaw sang ka ti ke alam kai ka di he na ju lang a thong le kyo chu a part of you thi na chu ka ke jaw sa eng ka ti ka ga ke ho na ba chu ni din ka se mi tam ta hin tua hi lung neu na ta ta in jo jeremy nan siwa chu ka dei su ke ne ai ga nga chu ka zo lo ngin cha se chu ne thei ba nu me iki chang lo la ya dei dei ki siwa chu ki pu lu ki mo mo te dang ti yong chu lung neu thi tam ta mai se a chu lung neu pasal lung neu thi tam ta se ka ti chu na thran chu ka ti a se la la hin la de im na chu iki chen ma sanga pu na chu tu la ya idi tabang nu mi ho chu ya ham le hi la koi ma chan pasal le ki dei pun ti a dei ki se ya ki phin de lu ho chu kon ni masa ti pun ti na dang mi yo chu ni yo na ko ka se ti da that ding yong pasal ja nam pun tho ki ti chu a ho ti le chun ti ya chu me ri chu ki khen tam ti ho chu koi sun chu oi na ma thang chu um le gao na di man ji te sili la ong na break up chu i chu ta bang ko wa chen nu mi khat na min na ki su se ko na chu chu ha ge ti den ka ti no mi na encouragement ka pi no na wa chu sila nga ka se i po ye nang in naki gun thile nang ma personal suma naki gun na ko pu ye na ji te na su bo de chu la chu ma sai chu nga le hi la na ji te la nga na su bo ding hi a ma na gun pi pe lung thai chan chu nga lung thai ya ti hi christian hin ko ta ki tu zo ai i dei dei se sa ma na ale i pi dinga cho ji se su ke ham in zo la nga lam ka ha ta ka ga se ti ka ga se pen ta chu common stand ka ini ba lam ta nga ken nal ka sa ka jing ka kum se yang ka kum ma kan ka program ka ko jing ka kum ko ka cha simple zo ni the yong simple ta bol na office kai yong kai thâu thâu ni lung ke ya ki bol te chum be se lo ale in che di hoang su mo le lang chi de la chi de ki le man tho de marriage program ke chali ki le man tho tho na tha dan cha ka ti i ta bang yong su idea khat ka da ti hi chu e hon polu de ti na pa lo pi chu ai min simple ta bol wa nga cha ki chang ding ki chang thâu thâu hi lo ha ki chong chu mai ani chen na chu common stand na i ga la thei di khat chu ken high five ta ka bolin a phatai ai wanga chun hi chi amu ji wa chu aba na ji nei di ho chu lung nyang thiam ti yong hi ke ji a chu MIS something block to other thing hi bible question a bol na wa chun ale tu marriage chu ju ka je ka te ka ti ken high five ta ka bol de chun kanau te dang dang ho ai lo la dang dang veng sunga ho chun ki cha wa bol ngam ta lo wa chun isi che lo wa nga chu ke ji a chang hoi da dang ka chu ki u ja me chong chu the hi chi a chu mi lung nyang lo na tingin abula ko na kan pat chu na ga he adam le vi ki chen hom chu ka ga pa ni a simple long le a ko de pui a high five yong le nang ma capacity tu ju ya ki pa ki ke tha na hi anani a hi thi chanin va simple la lang chun hoi ta hi thang ka simple la high five ka ga ko hi food and snacks chu a lo thi hi la chi gam sal ta ta ho chu wa lo yong chu thi be se lo chi hen hu na bo lo chu thi be se lo a hi in
nang injo len pun agak sayang coba point kat cik pem dalam bat ida nampak nala asal ngaco nah ta kahet so ni jangan kalau kapai honing kum kum di dia so gol wa git lang ka jao so abol hoi u chun simple ta bolum be sia lo so ya ana to yung iga ve na le sun expert a bol zat so kilo do zo hi lai ve ta aku tidak jun ba ala he ti so sei no wa ma nga ke he so aku tidak jun nah jian ni aku na cha an ni ki na le chun ni si le som khat mana sar cho te ngai ta nau jun so te ngai so expenditure si le hi la ni si le chun 100 200 ki chai chai diaper ho mu si gyal ki ngai ala bak ta sa ding le chun ETF ki do do dem to so gyal ngai ki cho yong chu ai the la ba din wang ji ni po ai ma in izo ai chun na ai ma ki po do jo wa po na chun ni te là ngay nói là bài decoration này là wow ở trên là đỉnh cao chứ ý kiến thứ bị sẽ hơn là ngay ấy tổ cả ám hồ chứ đi khắc program này cái trái ấy chun cùng nhị cùng thun cái trái đấy chứ trong chun kẹt tiếp lại chứ này sau đó chú phụ nữ snack sang thêm khắc lại decoration này chú thêm khắc cái apa tại ở bên là dress chung chọn pa thì thêm khắc idea là xin cho đỉnh tạ khắc này western culture hi cái là tụ lệ chứ AI chỉ mong mong authentic thì đi ngắm bé sẽ là cái in tòa ipu parte mo mo sila page shop hiding da hi ko ma sa in to ka wa siam di pui na thadan chu la ka ra boy tong chung len do ta chu boy tong len do a to ka wang so la nga kwan ko ki na thadan cha ka ti he ti da bang ye chun dress yong chu e ma zo khana iki bol pa chu a hoi jing ka ti he ale ali chan na se chu anga chan na zo hi in age chung chang pa chu tam zo hi 25 to 30 plus thì hi round up in ga bol jing ka te hi chilang chuna chu vin Jeremy chun health issue lang doctor issue ho ta tham ta an sei kin na ke pa om he jing in ama na he ha mai lo han sei bi han de ha ta po en yong lam ho group chi yang tau ti a hin tham khat jong gyal le ngai hi ma nei be se ma boy jing i ge nei be se ma boy jing tham khát gạ sinh cái Bible là con example thật gạ kinh cái lai anh eli thiên bùi thì về eli thiên bùi hi acha teni temple donga sa ho corruption ting tau te sa ho mani ne ding lo ya na pa ani han chu ai la ban kilan nu me ho in sum service ho service a ding ang ke pe do ho na je tha chanu ho ta bang chu itia service ho temple service a ho chu tu lai pang ke se rep a bon ji han chu ini tabang lai ta cho apa hi ipiling nga cho thing nga nam pumpin elibo kile pi i bola jet the ha bai bal cho sei pun ma commentator ya nang kana sei na eli te ta a cha te kho the hil the ya vo the ya ta lo he ti a ko ti le sun gauge ni he ti na hi suna hello ha a ge be se ala te kan a 35 40 a jini wala 40 he sun 41 a cha ne ta gam pe pe ki sin ala 61 al hin ting le sun calculation chun ta 61 al hundira cha palin pen pa ju kum som ni ling bep de ai le ama chu 71 ham khat hi tina cha pa ne pen pa ju kum som ni ling bep de tu lai cha pa ho kum thum nyong ha lo thu bu ki man pha ta lo chu jom chu kyal ngai na cha nei ti nga chu ji nei ki hi in ale chi na nei na wa chu na nei di wa le chu i ti pha na ka nei al kin ka cha ka ki sin thi da ti langa e convenient na chu be se lo chu langa hi nei bo nei ngal ding ali ti pha na nei dam ti so ama be se ang boy in age be se ang boy ti a tham phat he thine di wa chu calculation a tham phat yum thine di wa chu ka ga se hi apan kin chun holy marriage ti henge ise ben he ai wa nga chu e ho biblical te hin is it technical term pa hi tham phat iga he thi di bin ga sing ka chi koi dim ka dem he poi phat ma sa in sina wa ka dem he poi a hi in adema kam lo wang hi tin se te Christian marriage kiti hi ipi ham ti jo hi gi le holy ti tin chun miu sin ibet be chu ibet be pa wa ko na ka si na langa i hui na pas ka si ki bet be na ko holy marriage ti la hol sa te ngai decoration bol te ngai sa the te ngai ti ho tam tau ma hi ya chu islam chi be se la he an nei zo lo khat jong chu na sa bai ta jini lo na ding pa i gi la di ma su hi tin ka sing ka ti Christian marriage cho ti te na Christian marriage hi tu chi le thiên tu pa giáo ta nên sum mi te giáo ta na tu na pe te giáo ta ko bu mi yo si giáo ta i chi giáo na chen la nei pa chu ta holy marriage e ho in ije ba ati la bun pa hi ti ya lang pe hi i game ta chu nghe thì vậy
lang pe platform chom pe lang I thu ta chu hi chi pa chu hi lo le I hung ki le thin di wa chu technical ta ma I ga khial di wa chu ilung gel wa mindset aka ga ti Christian marriage ki ti pa yo hi gel tin hiu ti ti hi tham pa ga ko no min chi ke seminar ha bol ite se ta seminar bol mo ka hi lo ji chun tam tan ka du no pon chen achom na min ga ko in ka ting ichi holy marriage against ka hi poi ne thi ve holy marriage against ka hi poi Christian marriage ka dei se ka ti yo ka hi poi wa si pen ta chu I ho in holy marriage tu la ya ba no I ho kiu se lo bin adam ta ho jang holy marriage tin lang pe ako amai tu ya hi chi lang ha ko na si hung ki le wa chu basic back to the basic ti pa I he thi di wa chu Christian marriage ga ti le he hung ki le thi ni ham ti pa ya ka ga ji ai bo fi ken langa marriage pi ki bol phat ma san ki bol ha cha against ka bol poi hai chu chin tin tu ni a discussion ni ga bol ho chan sun ga ngau tin tu a hin debriefing type in question jong to ta bang chun question jong podo ki ne tin to hai as a whole in na I group ta lo as a whole in discuss bol tin to hai church issue lang in them khat du tin ichi church issue lang thong khat ga du di wa de sa phat jang hi tam ta ni ta po to pung jat ta pung li ma sang ba ji khen pung ma kha ham bu phat ni bi tai iki khen wa lo wa ki sil man ki tu ti photo yang I kap kit na lai ti ya sin kan chal chal answer long chu itin lang ako na hoi lai yong na miu se open he tai ong ta he criteria and characteristics of effective leaders di hi them khat a topic heading is ga ko itin secular lang hi han lang na ai lo le religious welfare lang yong le criteria or characteristics of effective leadership which is effective ta ai lo le lo thing ta a get ton thi ta a lam ka hi de dinga hi ita bang bang ngai dam te ka na ilung wai ga kial di bachun music ga kial de point chom cha cha bo kan se de he kan chana spiritual life devotional life chung chang yong hi ta phat ka ngai to te tin apan kin sun example am ho ading in set bol ngai ye ni ading a set bol ngai ye apan kin sun question tabangan hi chi chung chang ga ke do ding chui le iti leader khat chun iti mi ami te chu alam kai ding ham ti hi thiam khan ka ngai ro te hi cha ko na hin I hot church su lang ho chu jo lang ten le gang chal chaleng thu do ho su ke kai kiu ke pon la pa te ho han lang ko yong la don the an don bo de chi open he music langa ken ke hello yong langa ko na he yong la hung wa langa na si thi hi ti ta bang chun open collect kem ti yang tau ti tu en hi tan chun po do tin criteria or characteristics of effective leader hi itabang bangai da ti hi group thalenga ang sei the ai lo le langa ko rang sui de di na wa ko na itin to wai sei the hi chi hi phat ga hong ni